o te toe whatalo whatu sa moe le nei lau whita whaponga i nei fo i vaenga o le fiafi ina ua matua lia mai ia le aso lua o le vai aso ia po le o ngā tutonu le mua vai aso i le atu Samoa ia whapena fo i a te utou o loo no nofo mau i nisi atu nu e iei New Zealand o Australia ia tena ni fo i vaenga o le Pasifika ia tau te whaitau whatasi le kālena ia matunu ia pitai ia o California lava ia America ma ona territory ia pe o lea o loo anga i e tasi le aso tuai le titi ai le aftoa matutonu mai le aso lua manatu ua aso lulu nisi vaenga o le lalolangi ia e ia te au leava ma le whaalalo Samoa o te toe whapea tuai ia a fio mai ia maririu mai su mai ia le tautua whaiwhaipea alau si ufonga o le taia fou au to ona masani tu la epa whaaftaili o sua o te toe whaatalo whatu ma lo le folau manuia ma lo le malolosi fe au mga duenga ma lo le pale ma lo le sui a lo le whaatotoa ia le tatonunga o lo tau whaitumua tutusa i tātou i le tausinga ngā le leia ro tātou matai ma fuai ono tātou toe whetapa i le nei vaenga o le aso ia ese lava i le whaitauina o aso ma le whaalongona o le tau ia a o le me alo fasili ia le atua ia te oi ma tātou uma o le soifua lau le lei a o le ola ia whiangai ma i tātou i aso taitasi whaftai le atua o le fōu tātou toe whewa aiai e sila mai mo mai mata matatu ia e lea ia se me sili nei lo o lo tātou sangi ma o tātou io e a pelea le alofa anga le lei fai pea o le atua o mafuai o no tātou o lia o le manuia aso taitasi o le vai aso ia a o whapefoi o na wala au mai le atua ta i tō tasi ia i tātou o le whaftai sili lapa o e uia ina whapea o loo a mia te tō tasi tātou lo ese taimi e le titi fo i le taimi wala au mai ma tō e titi tātou e tō e sea a o lo whaatoto e pēr e tō tele o tātou ia pi o le nganga fia lava le nā ma le nganga whaftai ia o na me leo mawhai ia o na whapea mai a mea i tātou pe whape fo i a mea le lalolangi o le a uma wa pau ana o le whainga mwhai ai o na tātou o whaatasi le teimi tasi ai o lea se ma e wale anga le lei o lea lava tau alanga isi whai ia mo meo walo anga isi whai meo le lalolangi whapea ma whapea e uma pe a whapea fo inisi o atunu te tele nei o lo ta o to ai ma fa te mo meo pomu wa meo atomic bombs ia pe o me tau malolosi a le lava i te fai atu ale tala le malu nganga man te fatu nei si tangata soifua mi faia o na ia fa umaina lalan nobody po le lava tu inga tala noa le tala no ita i o malo fa pe a me atu la i mano se malo ma se pomu tele yo i le fa umai si tangata soifua le lalo langi na te li faia iyo pa wan mea tatou wola fia sapi i manuia o le atua iyo o tatou fo tatou te iyo e le routine masani ale tangata o le tatalo fa manuia mai alofa fa manuia ia Samoa fa manuia i le fea ma fea fa ai o to sirfia leva na uma fa manuia le atua le man fa manuia le atua ia Samoa ai ala na fa pia ele o le atua o tātou o oe lava ma tātou e alin fa pia ai le fa pia se atua fai lana lalolangi tangu mai le destroy ile fa pia na operate le atua le tātou te tonu ma o tātou fa tua iyo ele se tala se share tala fai o le tala moti la ile fa pia se atua fai le lalolangi to tango mai le
Lo mātou rama e leo i lunga. Ua sau ni i o luma e le au. Angelu mama lele mali i inga ya te oe. Whaafofonga mai a o tau mawhai. I mātou i niwi inga e tatau. Maloa lo wha ele mawhai i inga e tatau. Le ali i Yesu le whaao la mai. Whawhetai i loa lofa na maliu. Wai oi masu i lo maliu tinga. Waola i mātou. Ua whaawhetai loa lofa mai. E te talia ai viinga ua sau nia male loto o le nei le ali i pese whafofonga mai. Ua malie pule whawhetai alofa. Whawhetai leanga lelei. Whawhetai lo tausi mai. Au lia manuia le nei aso. O le aso lua, o le aso se furu marifitu, le whaitauina o aso le masina. Ua ngai mai fo'i ina ngoto atu le la, sa au maia le mawhanawhana, ma le malamalama, i o mātu wala i le nei aso. Toe o se tu la ia ono mātu o mai no, mātu o atu le pōngi sā, e whata o tolia ai moenga, ma moe, ma marolo. E le mwhaia na ngalo lo wanga le lei, i le nei malamalama ua tawau ina mo atu. Sa mātu whioa, o le tangata malana e sa ili, o whanau leo atu, ma le fo'i mai ia o onga. Ia a ua mātou iai fo'i le ngata o le fesuia ina o le taimi, ua whanongoina fo'i o mātou tino o le suia o le tau, i le nei atunu. A o le whelanu a i lea o le fuafuanga la o fio e au o no mātou whawhetai ai la o fio. Whawhetai te le lava. Whawhetai le whaolatanga na e saunia mo i mātou. Lo mātou wala i mālo o le ola whakapau. Whawhetai tamai. Whawhetai alofa. Ia o le tatalo. Mātou wala au i lo wanganga pa ia. A o lo mātou whesoso ani siri a fio mai. E tau tōrua, ngā luenga, ma au au nanga le tangata. Wai raso ina upo ma marolo. Li ia la o fio ai le o mātou tangata. Ia, mātou te tatalo tamai. Ia mea sasi ai ma wha le tonu ai la mātou sa valinga. O mātou loto, wha maua lulunga. O mātou loto, tau whaaleanga, o mātou winga, tau la malama, o mātou wanga ma mionga le fiato ilalo. Au lea lava e te aoa, te aoa o mai, e te aoa i e te whaatonu, e te whaapoto i mātou. Me au o no mātou whaia. Iau i mangalo o mātou whaale tunu uma. I le toto pa ia, i le suafo Jesu Kiriso no mātou oli. Na maliu matoe tu i ola o mātou tangatanga sala. I lo lava suafa o le mawala aua. Amen.
Lo matutamae le lunga wasau ni iliinga ele au angelu mama leleo mali inga ya te peseia matua peseia tasile pese masania na usu e matua o ngā sosai mo meo pese fui vai pe o le lotu tameti tasile pese yoe faia mai tu o tangata solo i foi por pese yoe ka ke fia solo e naso tate mo o a ese ata miti e piki ele matu faia o ngā sosai ate nisea ngale umia yo loka ue loka fia pese loka fia solo yoe e piki mai e faia o ngā sosai e piki ata miti foi e manaia leo ma ia alela o tamatua pi o ta pese atu foi le pita ita sa ta pese sa ta solo ai ele fa pena ta tele mo le avanora ia o tele mo foi na avano au ta mo foi le ni avano o nga foi la ta porcala ai se falou ia se ta ita mi o atu sa pele viva longo se siro talio o avanoa opportunities ua maua le avangoa e oso le pese tangata ia vai pe paulua pe pauafe po le ala matuaiga ele o le metau ia o le mafai o lausu pese o le pese la o le pese e numero se fulu ma le ono se fulu ma le ono o lona tusi faitau o le tusi e maua mai i le tusi e Isaia o le Isaia la vi io ma i rua ia fikane oe Isaia la vi i rua anu foi pusu malua fai mai faitau o le ua maualunga ma ua silisili o le afio e faavavau o le afio e faavavau e paia lona suafa ioe manai ana i mea ia manai a te fai ma tatou ioe amatai ma tatou vaavaai iai o le tusi pese mena se fulu ma le ono Isaia tusi faitau e fatu mai runga pese lea o le tusi Isaia Isaia na o le sau whaaloma la vi ma i lua au lona fai upa suma lima kua le siro matuanga umelo ma fifi au o le tatou tusi faitau le aso sale nei o le a maua i le salamo e se lau fast food matolu lau tusi o le salamo se lau fast food matolu tango tulo mutua na tusi e whaaloma e le whai au numero a fule e mei whaaloma mai lona whai kilo lo matua makua i solo a toa lo matua ele io fiu le lo matua e mafofo po le ale se lau fato po le ale whaaloma le numero le whaaloma io a fo whaalapi me whaaloma le tatu su e lo mutu fa se sepa lo mutu e utafa e va to lo mutu ele makua io ia
te ia leo fai mai lo matua. Ya nga ka maki lo ke mea sai I nei ia le salamo le ale fu le lopo fe. Ai ka maki nga lo ke kusi. Ai le lo. E le lo si lo matua le fa aloma yo le nu mela le fa aloma le. Se lau fast food to. Yo. Le lau fatu o tatu tusi o le so. O le pese na tatu le no pese tu ni. Lo matotama e leo I lunga ua sau ni I o luma e le au ange luma ma le mali ye vi inga ya te oi. O le ua maualunga ma ua silisili. O le afio e whaavavau e pa ia lona sofa. E sau I le tusi a Isaia. One of the major prophets. O se tasi o profeta titele. I le Isaia I le lio o profeta titele. A o lona mata upu e 5 se fulu marfitu. Lona fai upu e se fulu ma le 5 lena o fai tau natu. Pai sila mana I ona I me. Toi wha manatu wa e au fai numero tamana. Ona I o lo matua na. Kilo nga fai marfifi au o tato tus fai tau le so la maua lea I le lau tusi o se lamo se lau fast fumato. Ai tango tunga lo matua e lan tus pa ia. E wha aloma. Ua fiu le lo matua e mawhau fau. Po le le numera ino le tula. E ki ara fa melo makua. Le anga ka mai ki lo ke mea sai I ngei ar salamo. Yo tatu fai matatu tu e fa manatu nai mea na. Ia o fea kai. E aro foi ngaro lisi kai. Yo no ia o aiso le onga de fai au nga fai la aso. Kama ia pisa ka pe aila ka haru ia so ia le Yo le tasi 2 tolu tasi ma le vi o le vi ma tasi vi ma tasi 2 vi ma tasi tolu tasi ma le x anfa pena pisa ai o rola o la ka mi o le fa se fulu 5 se fulu 11 se fulu se lauro ngai dunga me Yo na le anga ka meki lo ke mea ka le lo pot ka meki nga lo ke ngi sai I ngi ia le salamo sa Ia na nei tatu exercise lai tina tatu te amatai. Ia. Ole Isaia 5 se fulu ma fitu a ole foi upu se fulu ma 5. Awa o lo o whaapea o na feta lai mai o le ua mawalunga ma ua silisili. O le a fio e whaavavau. E pa ia lona suafa o te nofo I le mea mawalunga. Ma le pa ia ma te nofo foi. Ma le ua momomo ma ua maulalo lona loto. Bai. Vai le ma nei tama feitau le upu le. Na tilo le upu lea te fatu so le upu lea o le maulalo. Le la te maua I le fai upu lea. Whalo mai whale la tonga te feitau atu se vaenga lea. O te nofo I le mea mawalunga ma le pa ia. Ma te nofo foi ma le ua momomo ma ua maulalo lona loto. Mai vele le upu le masenina u fai atu e auto. Maulalo. Ele sao pe a e whaongaina le upu maualalo. Mo a u a. Ele sao. Io e. Nga ta ua o mea. Sa mo le moni alo tala. Langa ata to wall famta silsilina upu yo le atu. O le maulalo ma le maualunga. A sipela mo a u a. E maua ilunga. Vai le wha dia mai. Tasi le me e te aru e su e ai I me te tano to ia tu e. Pe a e fia o ira tuspa ia e te maua le sa o le upu le tfai ia. Io e maua ilunga. Pe a e mau ilalo. Lani me ta ure mau ilalo. Nofo ilalo. Ui ilalo. Mau ilalo. E le maua tatu ilalo. Ma maua ilunga. E whatoa maua tatu ilunga.
pe au tatu loa ona mau lalo. Mai le tau le la lona pini fa mau la le upule. Le la mau I foi upule sfuma le lima. O le Isaia e lima sfuma fitu. Ai so tu spa I nana tango le suani ele na te tunu le sa o tala le fai atu. O te nofo I le mea maualunga. Vai le mau umai upu I e lua. Whaftai le ua mau umai I wha mau dianga o mea te tana no so o tuai. Foi upu sfuma lima, Isaia lima sfuma fitu. A olona foi upu sfuma lima. Na tango le fai tau na mea le mau umai I upu e lua. Maualunga, ma le maulalo. O le tele o tātou, tau te whaonga ina le upu maualalo. Ma le loto maualalo. E le sao pe a tatu whaongaina le upu lona spela ina na mo a u a la ala o mau lalo. E ai, o le sao le upu mau lalo, mo a u la a la o. E a fua isia, fai mai le tari tonunga o tatu tangata na whairanga tatu nganga. Tau te loa lona nofola I lalo, tatu mau, lango le upu mau o lo siona o fe te mau ai. E te nofo ai, o fe te nofo ai. Tātou te loa mau I mea mau lalo. O le whai unga o tātou, e maua tātou lunga. E sefta ua mea. Le la whai mai whai upu, le lau toi whai tawina le upu sfuma lima o le tusira Isaia. Awa o lo whapea o na feta lai mai o le ua maualunga. Ma ua sili. O le fio e whaavavau. E pa ia lona suafa. O te nofo I le mea maualunga. Ma le pa ia. Ma te no nofo foi ma le ua momomo. Ma ua maulalo. Lona loto. Ua vai. E wha ma whanawhana I ua loto maulalo. Ma wha ma whanawhana ina loto o ua loto momomo. Sorry, se matango fio iau. E wha ma whanawhana ina le tangata ua loto momomo maola le ola maulalo. Ao tatou mau tatou loa ono tatou mau I lalo. E maua tatou I lunga. E whaaeaina tatou. Ioe, lisina saurupu. Ia, ia te melia tue ioe. Ioe tatou I whaiama. Nei mea whaingofia I au ngā isi o tatou fia o tau. Mea pito sile ina whaingofia. Lea o te talanoto. E mawhai lon tatou lo na maula o na mau I lalo. E whaeaina tatou. E maua tatou lunga. O tō mai e whanongonongo mai. E le mawhai o le upu ale atunu. O le mau alunga ma le mau lalo. Mo a u la a la o. E te le sa o le upu pia e whapea mau alalo. E ai. Lea ua uwha, le ua watua ia o le tusi me mauai, o le tusi pa ia. O le tusi pa ia, e se langa o le ngangana, e yemta o sili upu ne o ngangana. O le te lei o le tau. E se I o tango sa I mai ia. Io. Kapsia ia manino le mele o te talanoa tuai mau alunga ma le mau lalo.
e whaaeaina i tātou, ina o tātou a matai lana. Le ua, toe fo'i ia le taitai o le malo New Zealand, le fionga ia tuisi nave maulu mo to'atua Christopher Luxon. Pe o leana mai aloa na singa ana nafi ma ngai atu ai loa i le malai balele ma ui atu ai i le se iasia le malo tonga. Ia. O toe taimi ma toe na o mata mata i ata na pu e mai. O mo meo le pise mafutanga ua leva mafutanga a taitai o malo e lua. O le taitai o le malo Samoa ma le taitai o le malo New Zealand. Ila tapa ai atu, you know, the way they hugged one another. Yoi, o fusi fusinga o wo ua leva ma mae ma pi ua leva o na masan. O tai o malo. O le ata whaamatala le nasa mo. E whaamatala ai le ulu. Yoi. Le ulu amata folau. O langona. Ma mafaufaunga. O ila ua uma o na ave iai whaamanuianga a lea tua. I lea taimi, ma lea taimi. A whai ai whātausanga, whaamania lea tua i lea whātausanga, lea 5 tausanga. E fua i le pālota a tangata nuu o lea malo, ma lea malo. A lailo le leia, e taitai nei e tolu. Le fionga ia tuisi nave maulu mutotua. Ma le fionga i le pale mio Samoa le sunga ia i foi. I le lauli a le mali toa po lata i vau Fosi Smith. Ai loa le lei ai. O New Zealand e umaloa le whātausanga toi whai palota. A toi pale mai le lei. Whapena foi Samoa. A o Samoa la. O iailo na whaatautonga fou ua uma o na whaataoto. E iailo na whainga fou ua uma o na whaia. O le ale whainga fou. E lua no fua inga ale pale mia. Mai o te tali tonu fo i malea nganga wha malosi pia i le tatou malo o tūlai mai nei. A o se lui fo i le fionga i le li i pale mia. Po le a se toe na nau atu le vang whai. Toe sau toe te taile malo for another 5 more years. Yoi. To give you 15 years in service. O le tantonu. Ia te ena le mana o ngata. Ai usita ia mea o uma o na whataoto. O na tatu loela ia le moni ma le whamaoni. O lo tatu waro lofa i le atu. O mea ia. E le mawhai. Na toe ngalu ai ia Samoa. Se tai na ia whawhatu mea sili ma mea lelei. O lo natu. Yo, o le fusinga la no mata tu iata, ama atai o malo ia. E ta uma iata u i meo o tai ua iai le langona ua ulu ai
ia le alofa I o la tangata nu o New Zealand, tangata nu o Samoa isia leanga fo I o la ua le ua fai mataitai ua fai masui o New Zealand ma le malo o Samoa o le tulaga faataitai e faalagolago I ai se atunuu I se lelega ma ni mea lelelei a lelelei se taitai e faapena foʻi ona lelelei ioe ma vesia ia le atunuu a lelei le taitai ia faapena na u taʻua e lau pokalamena nei o tatou tatalo masani ia e masani ia tatou tatalo le atua alofa mai ia Samoa ia faamanuia mai ia Samoa without knowing God already blessed Samoa. Malalai uma. E ala na ufetua uma na faamanuia le atua ia Samoa. Le ala na suluia I Samoa I le malama o le manuia. Io e. O le malana suluia o le mea alofa sili le atua o lea. Ina ua faatala le leia o tatou atu. Wa uma na faamanuia. A o le routine masania ua taoto mai ua au mai le atua ia te oema. Ua ia I tatou. Ua au mai ia I tatou le atua. Ua uma na faamanuia mai. Ona faapea mai lo le atua. It's all yours. Faaunga lo ma le me pese me pa ele ni yo tu ele tu ele ulu o tangata. O inala. Le mafuaina tatou lunga la lo lunga. Aisia. Tatou. A lela tatou lela tangor tangata. E falo mai ai le atua. Au le tua o levan faamanuia le tua ia Samoa. Yo. Uman faamanuia. Almost 200 years. Ina ua faatala le leia le atunuu. Faamanuia. Ua uma ona faamanuia le atua. Paua me tele iai tatou. Po o se tangata kerisiano. Faafetaia le atua I taimi uma. Io e. Ia ia tatou le meo le loto faafetai tatou te manatua ai le atua. E wansa tatou te manatua ai le atua. O le mea tupu, o le mea o mai, faafetai. Be thankful. Mina mana isi o ingoa. Io e. Ale faya sa tatalo au lavalo ta ingoa io e tate faapea toi faafetai tele le atua. Aisia, lang ole ki a toa le nao meo tu la fono le tua le aua ni ingalo ia te oi. Aua ni ingalo ia te au. A e ai ma e ma ona e te inu ma e malie. Ko ni ingalo. Aua ni ingalo. O le tūlanga la o le niva iaso. Ma le fetu leni atu o whamanuianga sa saa mai e le atua. E tawala mai I malo e lua. Alo le ne masina. Ma le nā masina. O ngā solo atu mo mea o taitai ma whaurulunga o whaala potonga te tele laulangi. A ngai atu I le mo le o le sui whelau tusi le nei malo Amerika. Ioe, anu ne masina, male nā masina, o a ngai atu, o le ane whamoe mea ia. O whamanuianga, aisea manatua e malo te tele. Samoa. Ai vai whela ia le routine. E oso tu I Samoa, le pare mi o New Zealand. Ale foi mantua e tonga. Leanga e whapena ia le tamio sanga o le laulangi. E mana ia le mea lea u te mawai atu ia. E toe whamanatu mai ia te au le upuna whai e le teloa. E se uma, o au te tala no pe isi vai sua lea. Langan tatou amata uma mea I le HRPP I lalo le taita inga ma ai kolone.
tatua mai le taitaʻiga ai foʻi auae leʻi HRPP lava tupua ia lo mai atofilau tatua mai lo la ia leia tu le epa o a'u la o le mea le pese tu le epa te mili nei mana followers fai mai le tala le excuse le fa'aogā te le tagata nei ua ala na liliu le tele o tagata mau ese ma le HRPP ma latou le fiafia ona o le tau fa'aleaga ua tau fa'aleaga ae fafailugo lauli le malitoa pai mai ua uma fanua o Samoa na o Samoa fa'atauisaina o tupe o te ngā tupe atu i la epa ma le HRPP le faifafo o te le tala no i mea nā langa e leo i nāna sui ai lo tangata no ua ese ma le hero pipi e leo mea nā te le lo isi tangata po mea nā e elo tari tonunga o le majority o tangata na o ese ma le HRPP ma le taita inga ma le leadership atu i la epa wafta ua ese ai na ua tula i mai tula epa e fai mapale mia sau ia lalo te me to filau sau ai ma se tausanga tasi ma tau rio te ese msamu mo te ese msamu ele i pale mia tula epa yo ana batual ulang fia ya te mi la tausanga mo muan pale mia tula epa si o mainga sis la tausanga mo muan na pale mia tula epa i no fo inga olea, le ata usang momo, si aminga si sinunga. O tele ia ese la mai, ona o le tūlanga na. Fato apane mia tu le epa ile fia, iwa varu, e sao. O le sao na, ia, le. Yo lo wea la o tele sem Samoa le pare mia tu le epa, e o tele sem Samoa le te lalo o le taita inga. Ai foi, arto ino, to filau. Io. Te mi foi na o lo iai le matuto ino le matu ainga i lalo o le vaenga le HRPP i te inga to filau. No sa wale nei o te HRPP au te langulango le HRPP, peita iane. E iai me matu ia le to ina lea. Ele tele i se tia ma li liu lo tau file HRPP o no mea ia fai mai ua uma na whatau whanua o sa mo isaina tele loa po le ase te leo le na ele o se mea na li liu o sa mo na li liu awa tu te whavalea ina sa mo mea ia o le mea lea pa wale o tangata pese le mea o te mio o lapi a leo o nofo pe o tua iai le o pale mia te mea tele whalonga o tele vai whatasia le la ude le marito. O totala mele, o uma whanua sa mo whatau saina. Ioi. Ai le leun tato o manino tato o mana malam. A ua le whavalea ina, le whafonga ma le whalonga. Ioi. O a ia. Ioi. O leo te tala noa uia ia tia. O tele tala noa isi tangata. O te tala noa na o au lava. Ioi, ma le mea na mafua ai, ona o ese, ma le taita inga le HRPP. Mafua na o ese ma le HRPP. Ona ua lua tolu wha lima ono fitu tausanga oi foi. O tule epa e whai ma taita i o le malo o samu. O te ila whalungu atu, ua amata ona iaile mea o le tasui o mea. Wa Yesu inga te tele o le atunu. He feel more comfortable to do anything he wanted. Ioi. Wa yai wa yai le sautonga i atu le epa. Male HRPP e fai yai le pule saoloto e tasui yai so se mea i tutonu o le atu. O ina tonu na ulili wai lo tangata langulango.
o ina tonu o tele i liu a me fa pe a me uma fa no Samoa a via senga o le lato excuse le na o lo tam fa termine io e to te fiu tu le pa I mean sai le e te fiu o tangata lango o te tau tino atu e te aluifua i le ono futu e te leto e maua se me aisia langa o le mele na o iai loutu ai ngā tangata tatai ina ua ia te oe le atoanga o mea ua ia te oe le fuenu mera o te tonu o le pāre mene ai o te tari tonu le fale aonga foi le mo le pāre mia o lo tūra i matemine ia aua ne i se e tia i le mālu o le taitai ao ia le lalango mai o sui faipule io te loa o inana pa u ai fainga malo tu le pa u o ina tu la i mai tu le pa wa iona lima le malo wa iana u mawina so se mea wa ia te ia le fuainu mera ta sui e tu la fono na pe ele tu le pa se sifi o winga lana tu le pa pe fole wa ia te ia le pule au ma o vava ai i ona folinga o tu mai ma tua komenisia o inana di liu ai lo malau lau le lango io o inana o tiro na walu essa ma tu inga ma fonga fo fa pe a mea sa o ye tu i a mea o ma tu masa i tu i ma mau i so ta fina tu ma mau tu i ke var o lango ai e fa lo tero no ele na to a tele o tangata le fiu tu le pa ma tangata le chapipi tu e fa la lanu nisi o la tu na tu mele e le to te fiu e pento fa me fo ina silence tu le pa na mafu ai o no mai tangata fa pe wo yo so ia ko ke kau fa valea i le atu yo tu te sila o le falea onga lea e fua i ai le tula i mai o le fatuatua i le atua sa mo tasi ma tapena i loa na o le lua lava no fua inga a se pale mia from now on i le to e o se pale mia o Samoa i se fulu lima lua se fulu lua lima to ele e tusai ma le mele o ye Samoa te mine o lea na le lua lava no fo inga uma full stop pau le mea tatu te tiro iai ona o Amerika ravia e uma lola ulua tausanga e tele te run i le palota pe uma la ulua au no fo inga ia po la ulua po la valu tausanga au le whaalangina fo tangata ni not so much o le former president whala ulua president o le atu e te tele na benefits e whaalolongia po le alava le umi a o fo ina wala au ma i le atua e whaalolongia e le atu wato e no tatanua that would be nice pe a whapena fo i atua tu ai o mea i elu tatanua o lo whainwhalea onga i le fionga i le pare mia o lo tūna i mai te mine ina ua ia va ai ina ua tura i mai le hita pipi wa i limo tu le epa le pawa malosi o ina ua patu le mea uma wa ia au ma limo tu le epa ma ua ia pi i ti ai whainga wha komenisi aisia leanga e suta po i whainga na i le pawa le wa ia tia o ta malo e tasi le upu e le lua o te whai atu, te le tara no i lisi tangata, te le tara no i asimi, o te le tara no i asiaki, o te le tara no i asiani, o te tala noa i a tia rafa. O ina matua i le liu ai, tua ta ino sore le meso. Mongi ala ta tala. O ta wa ai atu le fōlinga o tangata. Tua esea. Ai le whape i lona urua i tausanga, atu te loto, ma taura o tala le la whai atu. O tupua efi,
o le tangata e loloto lana to fa por kiki mena le matango fie i o le tatu wa ai le vao efi vai te mutupua o to filau a fa longo nei foi tatu vai te mi i fi não ngar to lua le mali ia mali la upu fo i pe moi ne fa ia tu i sa unhei kololo mai le ama le ngai alu ngei fai mai ke alu su elo fa loia se vai le la me sa mo fe me kangwa e au o tupua foi le fa pio na mata saro na mata fa pia i e moniao au fio ngari to ori ai sa makala ngoa sa matala no ma professor i o lo vinga o le o ta o to to ina e moi e pele pasi me o roi ala sai le universite mane o foi tu ta no ngai io ala sa mata no ma professor au la o fionga to ori fa tolu leina e su e malu e te le au ai sa mo so e ngai na mai tai fa toi foi e mali e fa ngolong ai ina o tofu mai lo tu le pa tu me sa e fa ma pali to te lo ila o ale va ai na o le fanna to ina le tu pu to tonu ai sia e tofu mai tu le pa e se foi na style yo o le tangata le lava upu ngana ele a feifeia na upu alu ele se tangata i loa le vao ngana e mali ai upu matala i tonu le parlemeni sina mena va la wale tilo ila wale va ina mafua i to ina lo tupua na vave fa situa ngalu ai lona fina ngalo e fai ma yo na sia danga ina o tau no mato ina lo tule e pai to tonto e saulo na temi tala vo yo saulo na temi tala vo ma lau yo e ma sau ya yo o sau pe wa ave ye fa tu tuanga o to filau tilo i ai tangata o le atu no o tangata na sau fafu sa skorsipi e latu yo le semela ngai na mea mana ia a me o le ula na fainga me petai wa o ina papa i le to ina le sua malia o vi inga matala tangata ma ua ia le iloa ai le va tangata tulepa sai lele wa ia o tangata uma mai tu malo uma o le atunu o le lato faitau ua fai tu la epa ma o lato atua ua le toi ai se manatu fore le e ia se isi tangata e sili atu lona iloa ma sili atu lana leadership na ilo tu la epa ua asangata i so se vaenga fa upu fai i so se tu malope u fa na nau uma ia matai o le anu pa wale o tangata ioe o le tai tonu mo samo ele au noa ma se mafofau ai o ile akua le kalkongi samo a fai la o le atua le pa wale o tangata e tapena ele atua na o tu le full stop ai a oki la kule pa kai o ila se sisa kai le ku ioe o ma fau ma vai to tele tatu tanto to te vai fia fase full fitu members o le HRPP o fua lialina le ala fe metu le pa male HRPP na file mu wa sa mo le ai to e ola kolone ai le tatu atu ile temile asia le anga foi o run fa komenisi to ina le tatu atu ya na no fo afio fa no mai fa pe mai sa o le ia le fa no sa aisia ua fa'afaula i atu e le atua mea i ona lima what a test ioe
se i tofo le mea o le tangata ua ia te ia. O le ale mea so matoina lea. Na ia ta mawhai ai o. Na le ale ma se upu foi le tutusa le ma le upu a Nebukanesa. Yo e na whai. O le. Whaauta. I le malo. Na o whaia i lo malosi. Yo e. Lea o toi ngā langona i o iai. E le se la utala le uti whetui sa mua. Lea o toi no foto ina ile taimi le nei. Ma toe va ai to toa iai i le wha le tonu lea o. Ia. E winga na utala. Mai le ma whaina se se tala lea. Ua toe mo o ma toe whapea sore. I wish you te le whapea. Ana uroa te le le malo ma whaile. Ia. Ase vai. Whaia ele tu rafonu. Aisa, ta fili sau noa i le luo vai tolu le foi numera o ia te ia. Ia vai roto e tau ai te leo mena na whaia. O le mawhaina o sotu fia mea la turo join ia te ia. E le mwhai, esia, e koe kuli e koe whailang paroka. Ko sila tatou sa mo ia. Le mele nani no. E pepelo fua whai mai a mea ua. O fia, ua o ma. Ta ua tu fia fanua. E leo le mea na. E leo le mea na tu lepa. Leo le mea na fuli e le atunu. So ia ke pepelo. Na fuli le atunu. O pe ia o se sifi ina ua iati. Oe le foi numera ma mea uma. Le o tanu mai ia le tatu paanga. Le avanoa. Ia tatu tatano fu la ia lea. Te ia o mai fui ia toi tu la o le neasu. Ia fatalo fatu i lau fionga le tamaitai. I lau tō whā mawhanua, i pia po lau tō whā fo i tupai, ma lore fo lau manuia, o lea ua tātou i le aso, i manatu le o ngātu tonu a le mūli nei o le vai aso, ia i le nā fo i tūlangi o lo e mafuta mai ai. Ia o a fo ni lava singa, ia ni ngā luenga sa fia ngai o le nei aso, ma nei ale la ei, ma nei ale sei, ia ma nei me uma. Ia e, ai matuia le nei avanoa, a fia maia, e te au maia le au whatalo wha e whatalo wha mai i lo tātou atunuu i le nei vaenga o le. Fiafi, fia mai. Ia, malo so i fua maua tu la epa malo le folau, ia, malo fo tautua ai fo walevana e lungo tapo kalame nei le udi, ia. O tātou pāanga māsani, ia e maise, ia susunga whawhiangainga mō lātou whatua, tinam ta māma tutua mantua tele, o tātou pāanga o lo lātou maua maile tā waunanga, mā lor soifua maua, mā lor le folau, mā lor le langi mā. Ia, tula epa, o le nāwa e na whapipi i atu fo i lau whatalo fo wa umana na fofola si o tātou watunu. Ia, se i tāwā ili o a fo ni mea o te tono ata pona pona. Ia la whapia na tā whasoa. Au te le i alu loa tula epa. E mua lavana a batu le whaamaisenga. Ona ia o te tātono fo i paua e maua se tala. Se tasi fo o tātou pāanga whasalau. Le sunga lei a tawa savea Al Harrington. Ia whapia le tō fine ia pārii. Maryland la tafale ina ua miele la tau tina ne le taiao ia talo fai. Fata o mai sa vea mai sa moa sa lufo i isi fuanga le ainga le maliwa o lon tau songa. Ia le wa mala au le tina ia ui lea o le failoto le tua e na wha mawhanawhana ia i lātou. Ia wha pēna maua pē lātou le file mua le tua, ia mwhai ena, maua le lotu tele, ia, tātou whaatasi fo si taimi o luma, ia, o se whaopoponga le nātu la epa. Ia e talo whai, ia, o le nā, sa watu fo i aila, wha maa whanwhananga i le tamaita i a pāli i le tawhale. Ia, o nei lava mea, le ia sisi o tātou i tuwha maunga le sui fuanga ma le ola. Moni ya. E se temi o le bala au o le atua ia i tātou. Se temi foi bala au mai le atua ia te oi ma. Tātou uma o tātou i unga lava le tasi. Paua o lea ia
o le tausi o soifua maloloina ina ia tamafai ina ia maua se taimi e se taimi o le tatou valaauina ia a o mai ale valaau ia ua tapena le loto i fale o le loto ma le mafaufau le agaga o le tagata ia na fai oe ma o te whaapopo atu whaamaisi atu ia Whaingata atu la epa. O le neitina o te manatua le taimi o wa ongai pe senga sa whaia onga whatasi ai ma le tamā ia. You know, she's such a humble woman. She's such a lovely lady. Yo e mena le tau wha matla utala i le i sieri Yep. Yeah. o le i o tātou whaipa. I le ai se senga o mea o lo tātou senga iai. Ia. I le whiere no whaturunga nei ma whai atu tiu te ma whaipa. Ia ai o mai te mi whapea. Ia o te whapopo atu. Moni. I senga ua batu le uso matua fine. Ia pa maise le atua. I lau o fionga i lau sunga le ataua. I te nania lau sunga pari i rato whale. Ia manai uso fo'i manai whanau. Ia pa maise le atua. Ia ma i le ainga whanono. Ia maua seaba noa le lei. Ia tue tala noa ai. Ia pa manuia le atua i mea oro le mai tono le i o whane ainga. Ia le kua pai mai i le tātou malo, i tātou watu. Ia manatu e te pai. Le no o mata i ata. O fo i le malanga. O fo i atu, o i atu i tonga. Ai o le mea na i catching ala wa ai. O le mea o le fusifusinga ata i tai e rua. O le ata e whaamatala mai ai le mea o le whiuru wai ma mawhanawhana ia whaarongona. O ua whai matai. O lasau interpretation i le ata lea. Tutusa le leo tā mawhauwhaunga tu la epa. A e tanga i fo iai o le tele o isi tai. Na lulu a au. Yeah. A o le whelo inga lea. It speaks volume. Yes. E le te lulu a au. E fusi i la ua. That goes to show there's a huge message there. Yeah. The bond is stronger. We feel there's a trust in between. Yeah. They feel good about each other. You know, it speaks a lot of words le for le ata lea. Ai ngata taini uma. Ina whato atau nu ula wale fionga ya tui sinawe ulu mamato tua. Ina whato atau nu wantau nu bola saile i whailoa i mele fionga lau nian mali toa. Whato a whailoa i le tai au lea nu watau nu atu whaile guard of honor. Awa waile sangi o le fionga le palmia New Zealand. Na tula i mea i whafo e le savari sa o afu siloa. Wa tele ata e show. Yo o foi le la fa mavaenga le malai va lele. O le almeno iai. Na savali e tulava fusi. You know, that's a great bonding. You know, o le fianga fo le na ta o mai ai le fe au i le atunu. O le trust, o le bond le vao. O tai o i tau. Yeah, so o langona whaatupu manatu ma whanua. Ia, ona pe o whaiala ua ma representatives o le latunu. O la ua tua ua whaamatala ina le mawhanawhana. Ia, ma le whiofofua. Uman tatu whaarongolongo. Tau langa lesa o tara noa le tele o mea i laso na nawhila po kalamina wa. Ai le pere tatu i o fule le tatu e revisinga le tele o mea tatu wa iai. Ia, mane ia me o mana songa forsa whai ale ai e langa manatu malangona. Ioe. O le manatu whamamafa te watua. O le mea matango fie mawhanua. O le taamata mai sawhai. Taamata mai sawhai. O le antatu, tau toe matamata le sivaanga o le video. Ina ua au mai e tonu e le afoi. E le wha ilia leo. Ia ai sa mai ai songa i miti lua male tau po e le tino. Ia ai sa vali mai ai le. Sto matamata nei ia. Te le maua nafi.
Ia, la se finama. Tula epa, o se vainga fia, ai ta tele i ola i sawhai. E ao lava ne se i o wha manino atua le mta upu lea. Langa o le wha ti tilo atu. Wa au mai fo i whaatata noanga a seu manu. Ia malita maita i lea o maina, Le wa fesilingia, wa tatau wana uia a wala o mea tu la fono i le whainga o se nofo bla bla bla, Ina ua whaile nofo le taʻitaʻile o le coach a le All Blacks. Na whai e tula e pane fiu ia inga e tala noa a inga po i tu malo po o nuku e ai suafa ia. Le ai se mena whaia. Ina ua whaile nofo Bill English na whaile nā tūlanga le ai se mena whaia. Ala me wa malamalo ai le nei nofo le nofo lea. Ia au ia le lau whamanino atua lo o malamalama anga lo o iai Ona o le ua tele le nunumi ma tele tau whaleanga i le fionga le li pāle mia. Le lau le mali e toa. E moni na sau noa manino ia le fionga le li pāle mia i le fofola le whala le la whatata noanga matapu ala. Whapea o le ua iai le mala a watu a le ofisa o le komisina New Zealand. Ina wadia eloa, wa avele langa o mea nei, ina wadia ele tusi lea tok malatai, whea ngai maari i lea. Wadia ele tusi na, oso lole mea mai le nei New Zealand. Whai le tusi, send i la lo le ofiso le palemia, ele malanga le palemia. Le malanga le palemia. Wa avea ina le tusi lea le mea mai le nei, ma mea walanga ai loa, whaate ia i loa la male palemia, ina wa whape atu. O le wata o fia, a o le na whai mai na talo sanga le malo New Zealand, ise, ele i talo sanga atu le fionga le li palemia, ele i talo sanga atu le official palemia ne New Zealand. Le maua ina wasu e walanga le mata upu. O le ofisa o le New Zealand High Commission i Samoa, o le la toa protocol, e fesilingia le ofisa o le MFAT, le Foreign Affairs a tātou Samoa, pe po le mea e yaini traditional ceremony e tā pena iai lātou. They were only asking, was there need for them to prepare? Alal mele na tupu. Whoever received the message mai o le official o le komisino New Zealand o le tangata la le nana relatinga le message i le fionga le li palemia. E tō foi lo pulo man whaftai le fionga le li palemia. E le o tusi lima mamasei i tangata na whaia. Pau le mea whamaonia o le iele lape i te tono o le matanga luenga le MFAT. Tula i le fionga le li palemia, le whai le whaasala launga, ina ia fofo la mea o wane ia o maini matanga ia tātou Samoa. Ia le wa teike le fionga le li palemia le blame, ma tusi lima le to tele le au tustala. O ia la to tusi lima le mea whata a whai nei tasi le matai le nei. Ai ma le telo matai na whai tula epa, na longo ma whai nei, le wata o mai loe langa whapea mai, o i o mea sina sa mo te tau na whaini tano anga matau kuleanga. I o tau mantua, o le swafa mataile nei, it's only an honorary basis. Tusa o le mamaluina o na o tūlanga o palemia. Le wana mātou langa ma le tele le ngasua nafi. Ai o le mea whala leangai, mai na a he whafonga mai, o whewhe ia o te sa o ia o le whe te whalanga nuai. E ese lautala te sau a mai lunga. Ese lautala le post mai lunga o lau Facebook and all this. La me to te leo e to te fsili sa o le fionga le li palemia. Me tonu a leo wa pule wa o tia ia tia. Wa toi solo mua lava ia o tau leo mai toi whaaleanga le fionga le li palemia Samoa. Te le, moe te leo tapenanga mga luenga le leisa whai. Ala melo e. Ia, wa whailolu whangani, wa tau fia whaleani li fua. Mai mau pena tau wola e la lafo umanei toa inga leanga le fionga le li palemia. Mea whapela tau te leo e kuku le kiwa se lau li masfulu, ma tupel polo keki me le leo lo whai ngā malo.
Pe ole mena ne fia fa avatu ai se tūlanga le tula epa. Ona o swafa fa peni, ele ini soala upulenga, ele ini fa pongai, le amai manino lava, le ini fa inga fa pongai and all this. Wale fa pe fo i atu i ele fionga i atu I sinave ulu maktotua. I sa mua fa pe, ia o ke claiminga onga wo no matai, o te claiminga se vaengo se ele bla bla. No, le malama le fionga le li palimia. It's only an honorary basis certificate le wavatu. Malo, whaftai. Ioe, e moni le tele so te mina alua nafi e tau whamanino ele me momu. It's more like a gift. Menge io ona ai ta io malo. Olo fsoswani atu tatu atunu. Io, pe ole mena, ai ole mea matauti, I manino pea le tatu atunu uma whanu. O matai nei. Le ai se taimi e initiate e facility to se tai fafo a me o te mana o e faiso o matai. Le ai se mea fa pena o mea umalaba na initiate mai tatu atunu. Ala me o te o fafo se ina na fai mai o lona winga e ye tangata o official parmia. Na ia a matar me lea. Tusa o mafuai o na fa pe mai ni sila. Le ai o te I never requested. Yeah, I pay le pe fa no mo tatu no ta upu. Mo le sila fia. Talu on fai me o matai o tai ye Prince Charles le King Charles le no matune. Ele I request o le fa alo al sa mo na and fai me si umu. Le na ina fai le matai si umu. Ele ia ma se matai fa pia. Amena request mai ale all of a sudden langa mana primelia. Ela le ia se sina to e fasa o le taita I le malo samo. Yoi. Na sa o par le request mai ese par ni sila. O ai ton rata le na fat puan mele. Tula epa, ia. E le nā malaina. O loo mai moa mai fo I le fionga le li pale mia, ma I la tau I te tono mtanga luenga le MFET. You know, only you know who you are. Ma fua le mata upule nei. Ai pe no fai atu. Fa fetai le fionga le li pale mia. O le teu o le mata upu. Awane I alia e ni fa le tonu wana lea. O lo I lalo lana mtanga luenga I la tau nei. Ia. O se tūlanga fo I titilo e le fionga le li pale mia. Wata tau fo ina vai se taku nei tangata malato wa mio. Wa le umai. Le umai. O lo o to ate le lava lau ta mai pusi fetolofi te tono mtanga luenga le MFET. Sa fai atu lau post te winga I le li te whapeo le li mai yan fetusi. Na batu lau post I lunga leanga e P4 o le fai mele li le malama ia le pale mio Samoa ma te Samoa I le winga le uputrisia. Ia ona sila fia. O le mea tonu ana o le na te whaia. Nā tōnu lava. O le mele ilo imo tangata e le o malama I le mele. O le mea tonu ala na te whaia. O ana tusi ana avi. O le ngā luenga fau. O le fomo. That's a criminal. Leo kwenga whaia masipela I le atunu. O ia, o le tangata, o lo ia fōua le malo. Tula epa. E tua whamaile upu. E tu whafsa ngā I lava le atua I le momo tangata malona taui. Alea. Mo ewa I le taui le matanga. Sawe mi tai mai o ia le aver whaalo o ia. A se wai le solo mua ia ia na whaile tūlanga o le whau malo. To so le wona tau mawhai e whaaleanga le fionga le li pale mia. Ia ale mesi li ai tula epa. Le mesi li ai. Mua talia ia wawasa mana ia. Le ale upo wawasa mana ia Winston Peter. The person needs to seek needs to seek medical treatment. Yeah, le lei o le fai atu e seek medical. Alo fa ape atu va aise forma imanu. Take the low for Samoa. You know, that's just the kind of person he is. He thinks he's above le fionga le li pale mia.
Ia la vai fo o fe e solo se tupe so se me ai so se me no foi a le nei e tau fai le fionga le li palmia o lo te lelo na ia ta mau ainga ai se vai ele me le no fo le homeless shouting in New Zealand ia o le pe o le winga na o le talafu le o le e pero ia ma ta le atunu mea ele o mar malama ia tatou le trisen ale no foi muito tau mai o la na te faia io so paula fala mea o le bave ia bave vatulo Samoa ia pe fai mise fainga ina ia auto e lokai lo ina ia auto o te tali tonu tula e pa o mata i o tali tonu lava e foi mai le malanga le fionga ia tuisi nave ulu monto tua i ngo lo tele e foi mai fai se la to fata taunga iai o le wala to iloa le watu i Samoa ese wena tau no foi le si min stale o umale o malanga you know fa fetai I min sta male fionga le li palimia with the beautiful hospitality. They feel safe. They feel like they're in a family, the way they've been treated. Waila yelo na isumu. E na te whaiele tau whaaleanga le fionga le li palimia. Man tu foi. O si ngase me le fionga le li palimia I ne New Zealand. O le nei, la me na taua nau mai e tai o New Zealand fia fia loa iai. Na taua nau mai le fionga le li palimia. Na ino fole mai titilo iai tula epa. O le fato loa lea po whaalua e whaatolua ile na whailoa ile fionga la o le mali toa ma le fionga ia tui sinawe ulum totua. They are bonded straight away. You know, they clicked on. You know, the trust in between them. Ale mele se vai ia ana tusinga ia. Ne no tali te. O lau tusi le te mimita I fa pe lo. Ele o tali mai le fionga le li pale mia. Ai ole tunu ti ale li pale mia na tali mai e. Ia ai o fai masolo vai tai fa woli. Ale li pale mia o tusinga ia ave. Ai fa pe tu. I'm ole wo talk wo fa ilo mai le fionga le li pale mia. Tala si e o mai mawai o le te ai yafu tupe taxpayers in New Zealand. Sa e no funema ai tupe tangata I Australia. Ua e ta ua tu stala le o maina. O le tasile mea e o fofongia, ma tasile me tauna ma ai iai le malo ma le atunu atoa. O lona winga o tangata ni e mai, e whafolinga la tō tala I whai mai lunga. A le reality o la tangata, le lai lunga o la tō peches e mai la tō, that's the real, that's the real being, le whaali mai I la tō, o mea la I mai lunga. So it's all fake. E whaafolinga me ia mai e lunga le poka lame le Radio Samoa. But their true colors reveals mai o lato true nature I ana tusinga I e whai lunga le o langa page lunga le Facebook. Ia. Isa tapuna mai. O te fia watua le te langa wa umana e o iai. Le saunoanga le fionga le li palemia. Ia tuisi nawe umatotua. He mana ia langa remarks na amai ele devastation ne le taimi le na mu wai le tatou le na destroy le maketi le savalalo. And he says now it's the new building there or the rebuilding the landmark, the resilient determination of our people, of our Samoan people, or built on trust, mutual respect, and shared aspiration. So le mana ia o I foi la le vai atoi o le ma fana ai feilo inga a le fionga laudi al malietoa fa pe foi le fionga ia tuisi nave ulu monto tua o nga le wa build in the trust fa fonga foi tula epa to tele la au fai media sa lato luina ia
le palemia New Zealand I fesili e winga nga ile sa fai ma winga fo ile mea. La le tali le fionga le palemia New Zealand. That's in the past. Wa umana sa no le fionga le palemia Samoa. He's already settled it. He's sorted out. I'm not going to go there. And a miscommunication. Yes. Fa pena fo la le mea e tali mai e nei I le mea mai le ata tau le ngai New Zealand. Don't face a thing. Ua te tau o na whai e se whainga. Mai o te tonu a I oe au ma iai ia se tūranga whapena. Ia ono tūranga le alufia o lo iai I le teminei. Ele no pena whalongo longo I le interview a le li mai lea. Ma le whai pule o sa whatalua na po. O e ele tangata na vili mai nei a te awalo te taile ofisa. Ana o fatu le vai malie. Ele mwhaino matamata ina ia ni mea ia te tonu pe awalu te tonu le ofisa a se ia taunu watu le fale ia taunu maile e se taimi e matamata ai a whaina e matamata ai. Maua. E whapea mai tangata. Wa fiwe kami solo. Wa fiwe kami solo le afoi. Le afionga yatu ya. Atu sao tu lava tu ya le tali. Ole tasile na me tatu te lua ai. Malama le fai pule o le tu malo. Yo e. Se na una ta inga fole le a me te fai atu a me ole o te taun sau I fast. Mina I o le metawia. A o le winga o le mea le no tanoa. Langa o mata le ai. O no fara mono ai. Wa uma to inga fesilia le li tau mafai ina ia. Ia o le melan te lela mata no mata I comments atangata. Ina matua I langona le fia o tangata. I sia foi I fai pule. Malatu fai mla foi tala. Wa uma na fai ngadu leanga ale ri parmia. O tu ma fo fongo tangata nei. Io o tu lei uma I le fionga I le laude le marito. O ia to tasilea o mafuai o na falala tu ma fo fonga. O fai pule ia. Ma fai pule le lato e felan fainga palota. Tula epa. O ina e whaelo mai ai. O le tele, o le tomai, ma le lava o le tō whawheta lai, a le fionga le ali I whaipule. Ona lea, tasi lava le aunga, wha mua lona I tū malo. Yeah. Because at the end of the day, ele sautula epa mai se tupe, mai se manuia mo le tū malo, la mena lenga o tangata nei e whaipule. Na o e whaipule to serve their constituency. E ai tau tua o lato I tū malo. Lea lai mele wa tupu ia whasa le angalua. Ona o lea, o le tu o le isua tula epa I mele tauna tu iai. Le lawa lenga whapena na le maua e whasa le angalua whamanianga. Le foi, o le tu solo fo le isua tula epa. Ala lai mele tupu nei. Nofo le leia tula epa malona I tu malo I le pā. Ai la tau I whamanianga. Ai safa I la I tu malo tangata nei. Wa e tolo pulo mo whaftai ia tu ia. Ona lea, lava lana ia tō wha. At the end of the day, wa lewa whaina nei te tono al palemene mo mua ia. Wa ona I loa tūlanga I tauna whai. E le sautula e pai mai se manuia mo lato I tu malo. Fia tau sanga o mita I le tūla I mai o le HRPP. Ana tupu mo mua I se polo ke ti whapea. Ana tupu mo mua I ni tūlanga o ni whamanianga e fola mai I tu malo te tasi. Nothing. Le taimi le nei, o le taimi nei o ia, o le taimi nei mo le lei o lona I tu malo. Ia, o tasi nga mea mo whanua mōres. O wharongo. Ma nei e o tali. Ale fionga le li whaipule. Na a ngai lava le li whaipule lona na te le presinga le malo o le fionga le li parmia. O le mena presi le li. O le whamanuianga wai lima o Samoa o le o ploketi. Moni lava. Ua ai ma tilo il whato whala inga le whainga malo. O le manuia leo Samoa o a inga.
o ainga uma o le atunu ua fuli rolo na mafaufau le aila e le faapea ona o le palemia ona o le malo ai ua maua le manuia mo lona itumalo manai ai o tali pe e anga i lava lona ai o le li faifesili lea e tam faia ua fiu e mimilo se ia o ala ina pa i le 10 miliona foi le ai fu sa fata ma faapea i le tala ua e loa o iesi tupe i totonu fuele a le lava tali mali atu le fionga i le i faipule ona ia le tupe o lea u fai mai le palemia i le au faigaloga ave lo le tupe tufa lo le tupe io ai ona i le official tupe o na lea e foi tautile i le titiai toe fesili ia e lo na lua tanoa ma le palemia o ise tupe e fai atu le faipule o lea ia le tupe o ma pau le mea o le faatali i le official tupe se tatu faautala iai i mea o loo vane tagatali o le mela te whātua i tula epa. O le walo fesili whapea i atu ia. La me wale alwa i te fesili i afia mei. Wa o le taimi le na mai ele tupe le se 10 miliona sa whatamasi umu. Na mai le taimi o fia mei malana sa. La me na ele alwa le te fesili ai. Wa le tula i atu tato whainga malo o le fast. Wa umana i ele whatatianga o le vaivaenga o le tupe. O le almena tupu. Na le 2 miliona wa whaataatia e fia me malana whainga malo e ave mo le tu malo. A o lesi 2 miliona o le a vai i matanga luenga. La me la vai e matanga luenga. E tutu matanga luenga nei o ya sa whatama. Le o matanga luenga le i taulanga. La me o le alwa ila le mai le fesili e ina. Po le altulanga e o le tupele na tue e esel vai vaenga. Ai tula i atu whainga malo o le fast. Ta ofi, hang on a minute, le ai. Le se mea le vai e fua o le tupe na mai el malo New Zealand mo i tu malo wa iei le afianga. Which is o sa whatamasi umu. Le la o mai e pe ene mai lunga pe whaafolinga o lenga tuaina watu le tupe ona wale se tupe. O aila le te insinuated wale se tupe oi wana whaangai na wanga ai le tupe. Ia, ona, pe o tala noa le mele ona o tilo mo wawa ai le tusitala lea. Malona e luaro mawhauwhau le amatanga mai. Mawhai mai o ia lama. O le urua i tusitala lea e tu o ngā tutonu. Io, tasila le me whaamatala mai le tatu. Tasila ne tusitala pito sili na lau alelo i le ola nei. Tumu le pepelo. Tule o nā tongwai fiola. Tolo i mau mai sina tupe i e fiola i. Tolo i. Wa no fai atu le fionga le li palemia. Ai li avea nama palemia. O le min sta o fatoanga. O fa, la fol me wakoi. Ala le tale le fionga le li palemia. Sole, wa peise ka mai kikire. Kaumuli muli solo i lo ofisa mga. That was it. You know, he's one of those beggar. He's a real beggar. O ina tonu ana li weleli. Wa fiu e toe o decline mai na application e fatala no le fionga le palemia. Yeah. O ina na le fifielo le i ma le tu o ngatonu atu vatas. Ya, ale mitai o ye tu vai o ngatonu. Elenga tu vai o ngatonu nga te fiola solo. Ia, ta ua ni vai aso a mafanua. Le ngata ni vai aso, le na masina ua lua tu. Ile solo atu o whamanuianga i tatu atu. Ok, se le mana i atu la epa. O te whawhetai e foila le tō wha le fionga le li pāle mia. Le foi sa tau, ai mai te lo tala, mai ia lea. Na te le whaatawa ina le malanga i fontanga le vao malo Commonwealth. Le na malanga ia le fionga le sui pāle mia mulpola. Elena le fio le fionga le li pāle mia. Ona o loo iai malo tia Samoa.
o le o malo tia sa mo tai o isi atu nuu, tai o whaalapo tuputonga, o le o atu fia wheloa i sa mo le fionga le li palemia. Ono lea, le wa amata no atu e batu le manuia mo sa mo. Le ala, no foi le fionga le li palemia, soa le pule, me mau el wha manuianga mo le atu nuu. O le isi me tā ua mua whanua le taimi o ta pena o uma meo le malamalama o tuana. A o le ta penanga la o le tina i le fiafi. Tasi nava inga mātango fie ia o le taimi o saunanga o e folo ala o tilo i le taimi fole le wada mo mua wala au ia mo mua wala au le fionga le li pale mie lungo le podium. Ia to a li liu watuaila ia lea ba aila tango te tuli mata ile taimi e watu ai le pale bia o sa mo lalo pe watu ia e tu mai ai lunga le pale bia ni sile fata ni mai le watu lau peilo peilo i o ava noi a o ni tau muli e lawa ai e fa matala mai e mea le mafana fana o ta o malo lua e fatupu langona fo i tangata nu o Samoa ma tangata nu o New Zealand tolu le tai au fe metuli par mia tolu tai au na bala au tuai ia pesta e ta uatu wale o sofa o le tūlanga le nātula e pa ona o mo fetusia inga ia wailunga fetusia inga ia sa fai ele mea mailele wale ilonga se me e tolo solo ai le fiola. Fetusia inga lale na. So it came wa iela tūlanga ile mtanga duenga le. Ai nei la ele iole le whainga malanga. Ia ai ina ua mauti noa le fionga le li pale mia mai loa le tūlanga. E le i whaapea na whaatari le fionga le li pale mia. Io no le fionga le li pale mia o le tangata e na te whaia whaatau nuu mea. Io no pea le saunoanga mai ale amatanga e na whatoa fufua le ainga le whaas. Na te le tā pena ina ni mea whaia ina. And that's the nature o le fionga le li pale mia. E le nofo ai. E tū masavali sa ili mea. Mea te tau na whai, o le mea manui ai, o mea mau ai ni whaamanianga, o mea mau ai le tau le leia. O lea lau tala no atua o ia i le foi tua le tunu leo tino foi. I le tūlanga o le tūla i mo se presidente. Ai alau se presidente se tangata sana competitor. Ai whaingalunga se to ulu o se competitor i te tono le official presidente. E le alau wina le malone. So e alanga utala no le mele. Te lau pe whapena ni sila. E loa le leia Samoa o le number one enemy o le palemia. Lauri, lauri le malito. O limoni. Number one enemy. O tele la fonga. O le lava e alau o le malo. Lona to o lua e le ofisa o le palemia. Le te watu Amerika o le malo tele whaimwhate te inga. E le alau ina se taitai o le malo nei. Se enemy o se presidente. E whawhinga luanga long to ului to tono le ofisa o le presidente. Ia, e tātou tilo iai. O te loa taro sia ia la lata mai se taimi. E whai se whai unga ni mele. O te tātono, ele o toi umi. Ia, mana? O te tātono, ele o toi umi wa lea masina fōu ea o mai konkalati. You know, it's about time. Yeah. Clean sweep o ese. O i lātou nei, ua whai lātou matamai pusi whio, o i sole tōna matanga renga. Ia, pasan tam tāpuna, o ne te pena mai ai, mori. Se tasi o saunoanga le fionga le palemia New Zealand, ia tui sinabe mo unu mam tōtua. Na whaapea ai, ma se tasi fo i ona min star, you know, o le pei o le mele sa popole ai, ina waf, wa maa wale tala le fevesia inga le o le sa whai, o le whainga o le popolenga.
e o lae o mai ma le lato nau ta inga, e le iai le bond i le vā o lato ma tato whainga malo. Yeah. E popole awane i o, not like the press conference with Honorable Minister of Foreign Affairs, Penny Wong. Wai, wato e o i ele sau noanga i nā. Ono lea, o le matanga fu mena tupu le taimina na fio to le mean star le mai fafo le malo Australia. But lena to e tali o le popolenga le nā. And at the end, i le sau ninga le sa fai i Wesley College, lena sau no manino e se tasio ana mean star. What a privilege i le lato wheloa inga le nei ma le malo Samoa. You know, they feel good in the hospitality and the warmth, respect of the people. Mai le mana ia, taule leia. O le taule leia leo tatou whainga malo. Ai, o le se la le whawinga tangata nei. E le whape taule leia na le fionga le li pale mia. E te le mimita, e te sau I fafo po nisi atu nuu whape. Oh, you're from Samoa. Oh, you're very good people. You know, it's for all of us. Me nai loai. There's fuses up here e leo ato toa. I la tau ia whaia tau whaleanga. O le namnau ta inga te tatonu ai e umawhare nei 5 tausanga e 4 drummers I le aso ma le aso. O le te watu pese tu si tala mai I auto ina lea na whaia le fesiri fo lea I le mele e le request mai e tau pale mi. E sauna I auto pa. Tuha oi wha mana mele ia le tau tai ai. Oh, o le PMN, en mangana. Radio Samoa. Oi. Ia whapea langa e tua oi mati o le Radio Samoa pi tau mauraro. Au, nasa wata mai tai. Yeah. Oi, o kengia savea. O tenha le tio, taro faiso. Ia, mana ia nei fesili, mana nei fesili, mana ia fesili ame. Tau whaingatala I titi amo le fionga le. Palmia yo. O le stangata no mata yo le fia I lang fesili. Fape, oi ete le au fiwa. Na, ave ese fatata ni foi o mafiti ono le tele o lau. Ia Barbara Driver, the little beaver. Ia na ia foi fesili sa paia. Ia wilia. La sa po le mai foi ele fionga le. Ale li pale mia Te vai ai le o lato press conference ino wa uma le te talaino le marketing. Sa tu I fo ia le media le no atu nei New Zealand. Sa lato tu I fo I malanga fo le fionga le li pale mia e tu langa le lona matai for you know na te loa po le alima fua anga na te e tangata Samoa ma tam whai ofi. Whawhetai la fionga le li pale mia. La wa mona I loa he respect le whai unga wa whai e lau le mali atoa le pale mia Samoa and lies it there. Wa uma kaput. No more. Wa onga respecting al whai unga le fionga le li pale mia na whai a. Ele nā tia fo le fionga le li pale mia. Ina wa whai le dina lena a mai manino lava iai. I le fionga. Te momore ova le tau whaaleanga. Man tu foi. No fo lai la tau nei leve vesi ma tu fesili ma mea whapene. Tali le ale te leo le. Te leo le o le sootanga ma mea le o le ua mawhaina wha matu o mai el malo New Zealand mo Samoa. Tali la inea. No fo mai tau. O tātou Samoa. We really rely on New Zealand and Australia for everything. Mo tato whainga malo. Tangai, mana whausia Australia tato whalefono. O lewa whausia Samoa le tato maketi. Le foi la. O watu nei foi. Walanga mai foi la ia I nei. Te o watua la le mea lea Ua langa ina mai fo I lale nei.
e pulotu. Ni tamama i lea tula epa. Walanga mai mawhaapea mai. O le maketi le wa mimita ia i le fionga ale palmie lau le mali e toe tatala. E le o se mea no na whaia mea na whaia le HRPP ia. Whaafonga mai la oe mai. Mai lea. Whaafonga mai oe. Na le teime o whai ngā māloa tula epa. Na avatu el malo New Zealand le se 10 miliona la to te fausia le maketi. Le ale mena tupu. Na toe whaafo i e tula epa le tupe le malo New Zealand. Ai sea, ona wata mawhai tula epa, e ese le mea na fuafua e tula epa, e whaui i le mea le iai le maketi lea. Ai momono i tua le mea le iai le tu stala, le tānoa lawa e nei lawa ta o le tānoa. Momono i tua ngā i le mangoto le pala le tu o, le na polonga mati ngā inga ngai tangata e tanu, mai le fia se fulu tausanga. A le wata mwhaitula e patutuli e se umatangata nā matua i songi. Ai aveanga iai le maketi le whai ai. Pa ul whai ngā malo tula e patula i mai le fast. Lea lana toe avere tausanga fia me marka peneta e le malo New Zealand. Toe au mai le se 10 miliona. Toe whai le maketi i lona tūlanga. Lea lai ei nei le maketi i le tūlanga le savalalo. A o lewa e sawe, awa e te sawe whaabalea le atunu ma e maini pepelo i le atunu. O ana whea na whai e tula epa, o tula epa na te ena le whainga o le maketi i, ai sea, le mela i ele whale whamasino le natala, ma le mela i ele maketi, ma sesi vaenga le anga i muli nuu, mela fo e i ele whale whamasino, whanua maswafa tuai, ese lava le mea na fuafua tula epa e whai ai nā. Ale ane, le ala i li tata le toi fia foi mai tono whainga malo, se i whaatau nuu, ia, moe mitinga sa whai tula epa, maisi le sa lato fuafuaina ia mea nei. Le ala, ia whamanino ele tūlanga le o le tato maketi. That's the history of maketi. A le wasau tula ia le tamama i le amai lunga mwhapea mai o le maketi o mea na ta pena le HRPP. Lewa ai le ai de ta pena se HRPP. Iai ia te le fale tonu le mele wa eterno i mawhanu. Langa le ngata la i na tuturi e se ai sinu o son. Mai tangata na developing le area. A lea ua whataunga maa lia e tula e pai watu i nai whai ere maketi lea. Ai ave nei tangata i utoi whale lau ni whaa o onga whanau o tangata ni i whapipui. Whapipui. Io, e te lele a whianga. E te tau fwela i tangata i utoa. Na whaisela tō, pe whaisela kuro suti le melea. Lea la o le whaonga ina i po lean mele la whaonga. Pe uma se kasino, eno tau wharongo i le melea. Se kasino para se mentu e pio tai i le mele i le... Ai ba aila i le unique o le man, nei o le ta tia man market. A tili pe i se whainga fau. Ua matango fie la vale vaenga o tauranga. Toa e matango fie. Wa ave ese le maketi o i ala saitua. Ma nei le whainga o le ka paka a toa. It's so nice. O le meta ua le malo. O le maintenance. O tangata whainga luenga i tutonu i. E pisi a tangata whaatau mea. Pisi mare au daily workers to keep the market clean. I'm pretty sure. I am pretty sure that's what they're going to hire people e keep le maintenance o le whale. Wa le situ langa le iai, le whapea e umato ilo. Ona e te lele avanoa e lift ai whanga whale lua. Tau whaanga umalunga malalo ia o le ata le na whai le taimi o le whainga malo o le watuana i atu. Ele i longa na titilo ina ia awane i to ieni telo ni ngā luenga ia wha le ala le to tele na le whape to tele isi malo le atunu. Ele o mawani lato wa wanoa le pena sau no le fionga le li pare mia o no sai se ia foi nei. Se i umana to e titilo le iai i le ata o le whale.
i le awala mwhaina tue whaaleia lunga. O le isi me matangofie, siri matangofie, o le solar system, solar lights. Absolutely. Le whapea mai. Le whaonga ina i tātou. Yes. O le ua i whale le i tono Samoa. Ua whai e le power system lea le solar system. Ma losi whawhina lea o le. 200 kilowatts. E au noa ma le whaalango i le power supply ma le EPC. Which is good. Ia, lela wa trial period lea whale. Ia a tonu o se awala foi lea ina ia whaingofia i le tūlanga lea. O le pē so o le tātou pawa. Ta teo mai i le tūlanga lea o le lele maua, o tau maua e ari se tala o le whamasinonga whaleari. O da e le tūlanga o. Tula epa. O oi foi lena e whai mai au last week. O le whaapea mai tangata. Ia na o so ta ia tu foi le ia sa mo le fionga neli palemia. Le tali na mai. They don't know ele I amai a se unga o la lava withhold le whai unga le whamsinonga. Ia o te leiloa. Po fia, you know, that's why o au ia le mai maualo o taimi ona po fia mei loa mai ia tātou supporters. Wa ai po se bait mai o le vaenga le HRPP. A wana I tātou te whaitete. Tātou te whaitete I tala nei. Se longa mai sa o la wham I le tātou whainga malo. Nai loa lea. Ma e o le fionga le li pala mia mai lātou. Le ma se sio lātou o wa maua se tala a mea o le ale tūlanga le whaiunga. Ia, o tātou I o, ai me se fo I o aule lunga te leo aso. I o aso umma. E lunga whaitete I tūlanga na ape o tātou supporters ia mai ma whapea mai a mea lunga ua maua whaiunga. Maua o man maloto lupe. Le winga tonu wale o le tala tu le epa. Le winga tonu le tala ia tātou supporters. Ne te wa se le me o lo amai ia lato news. Po se bait, po se maungu lea le tuale. Le avaenga ia o le au tau whaleanga. Na mai le maungu ai ma iaila ia manu aila I o te tono tātou loto I whale ma tuponi pe fea mani vesi. O le winga le intata tala no I whamasinonga I. Langa fo I whamasinonga nei. O taulangi mea maua le tari ia Januari a o le I le sfua le toe fo inga ruenga le malo. Na le utato masina lona tonu. Le ua tosu mai fo ia ma le whamasinonga. Le api e whaatatari le fua matauna mai valo anga le fut le vanga. Ia I le teimu. Api mau taulangona e rutino. E mani malo le fionga le li pare bie le. Istia. Lo le tau whanongona I lo le. Now wow. Just me. Ele o ta ia sisi. Pese me foi pese michi sore ia tau me sore. Tula epa. O le langona ia tātou o le tatalo. Le au ma le po ina ia lo fangia ia tātou whamsinonga, tātou taitai, pui lātou. E mau ele tātou mawhanawhana. Ona ole e a mai ele atua le file mui o tātou loto. E a mai fo ele atua le tali manino mo tātou. Mana ia, o anisi tāpuina. O ana nafi sa whaiele official ceremony whailo inga alem tanga ruenga o le Ministry of Health ma le lato minsta lango le fionga ia motopua. Mana ia saunoanga motopua asa whapea ai. E tā ua le tātou ngā lulue, whatasi, whamaoni, lau mata fia alofa ma le loto mawalalo. O ina e maua ai se fianga, maua ai se le lei mo le matanga ruenga. Ia, o nei no whalongolongo toi wa sau le tali. Wai le levana maua le whai unga le whato a whai loa mai nei. Na maua le whai unga nei la so lusfulu lima o te sema. A so lusfulu lima o te sema. Le case foi lea, se tasi foi o wo le lei, wo mamai le tofaya pai te le Ernest Beetham.
le la case foi lea ma le sa sui fonga fetalai Te mo ispe io o lea la wa fa pe I ni moli mau le faina fa maunia a le fata lo fa mai na mai le fa I unga a le famasino ia December 25 a le fato adia foi le so ia le la wa o tongi sala la le tofa ia pai tele ia le pe a fe lima se lau ele tupe tongi famasinonga ia ale mana ia tu la epa o le MOU le sa inia le bao o le fainga malanga le fionga ia tu isinawe uru mamutua le lato MOU I le ofisa o leo o le puipuinga I whala au whaasaina ia whape fo le ofisa o le tute ina ia lango ai ma supporting New Zealand a wale whaneleia a wālawa I le tawhiofia leo le ulufale atu o fo yo whala au whaasaina te tono tata watunu wape o le mele le wa I le tata tele ia New Zealand ma Australia le a fianga o le toa tele le o le mamalo le atunu I mea nei o whala au whaasaina. E foi le mea alofa Australia na te whātu leo te whai mea alofa toi le ofisa leo mo me o whai. O fua tō ninga leo. Ali I mai tai. That would be nice. That would be nice. Wa o nei, sorry to la epa. O nei lena officially launch ai le drug testing ale official leo malato policy and procedures. Whalau I loa aloa ia o le official leo whanpuipui ma le toi fota inga o whainga whaamai whainga whata I mosu enga o whala au whasaina. Whailonga ina ai la I se la sanga tawa tele whaamalosia mal whaamaoni o mau whatatau te tonu lau whalaputonga. Mana ia o le tūlanga lea e momoli ele fe au manino mo le fetutu nai le fa nga se whala au whasaina le ai se ava noi te tonu whalaputonga ma e whatoto ina mapui ai nuuma mai tumalo te tasi. Mana ia pe a whape o lewa reach out I rintanga luenga leo I tua I kalesia manu ina ia tawhiofia le whaau whale mai o tele o whala au whasaina. Ia. Mana ia na foi mta upolo o tu le mai e malo ai mai se foi malo te tele ia angula watu I na ia tatu ma atu motu wapi o I le wa marka nga take tratu ele au fatau drugs nei ina ia fai ngofia ona whaale ngai nai o tatu tangata tanga I tu le epa le o fiti la le o ngā sami le wa matua I target la ale mawai tele o ta mai baa ka mai dingi ai tumu mo me o whala o whasaina mawai ma le wa maua mai ai le na intercept ia le amia New Zealand ma Australia whapea vai ngā awa fiti I se submarine ale avatua tele tumu mo whala o whasaina which is o le polenga na le whapea o le whaofi mai anga I oi I Mexico sau le tulangi le na tula epa o le mana ia I o le tulanga le wa mai nei o nei lana tatalalo I ai fo I se mafutanga o le mafutanga la le nei o fua o le manuia mafau ia sa mo le 5,000 o le suinga le wo ufale mai zinga sa mo I mea tau fatoanga o le fatasinga la le whapen whainei o tai uma o malo o le ala manuia o lea wa mo tangata whai whatoanga pa angata watinae le ele potoputonga lea mo Samoa le whaingoa whapea o le Samoa Knowledge Forum o le whatautaia le pokalame o le Pacific Horticultural and Agricultural Market Access Plus le whaingoa le Farmer Plus whapea te le fo ia o se sao mani whamanianga le wasa sa atu nā le Farmer Plus mo tātou tangata whai whatoanga. Ia mantua
o le manu lau tile tatou whainga malo, manu lau tile tatou whainga malo, e toto au talo whai ta amu ulu mea uma, ma whawhanga au moa ma mea, ia whate ta inga latu la epa, le watu la i mai le taua leo lau langi, tatou te le mai loa pe ono poloka ia ba ala oloa, ai ia a poloka mai ba ala oloa, ai o le tua i aisa mo o le tele le mea whawhanga me tō. Tele ne ai. Whaftai e fo ioi. Whaftai e fo i whainga malo. I le tō whama mau. Te le i o tō whala inga. Ono le tātou te fua i lumam fua i tua. Tupu mpewhia. Aua nei fia aisio tātou atunu. Ia malau tala muli tula epa le mana ia fo ia ni alo le atunu. O le tai under 19 years old o Kili Perez. Le ua pine aulo i le talonga al fusu anga le internationally wha malo le sa whai ai Bangkok i Thailand. Tu sa pine aulo ai la ia le talavau le sfulu i watausanga. Ai apa me mea ai ia Anthony Patti i le fusu anga. Ia mana ia fo le alwalu luma le. O alo mawhana wale atunu i lea fui whaanga tama, ia o e tantilo iai. Peia o ile wa tele na mawai ia pina aulo se atato atunu o le sisi me mafa ia ma le fusu. Malo, mani, iai le mata upure te tatonu mani, ia tati tue tala noa iai e whatu kulangona watu kumana. O te toe tau alu ma fau le upure na lafo tulepa. Tau te o i whea tau te lo whai se malu. Tau te o i whea tau te tatatatno la titia i le isi pea. O mea o mai. Te tauna tatu toe au mai i lunga. A o whetu leni atu ta i o mo mea organizations o le lalolangi Samoa. Ma atu o le fui lo loma le latu o le parimia o le malo o Australia pe o Sauria. Yeah. Nei mea whai ua tātou. Leo ua fo i atu tau parimia. O le whatinonga o tangata wala awina o taita i latu te whaia le malo Samoa. O le o ngatasi ma le upure na la whaitu epa. O lona winga, tātou te pa aia ma le wha maonia. Le ai o le taita i o Samoa. O le mea wha le atua e o se mea wha tangata. O ai lava o te tofi e le atua, ua abatu e le atua nga waa. Ua abatu e le atua mea tele whatino inai. Mea lana e tau ai le meo lea, o le tangata whau alunga, ma le tangata wha mau alunga, e wha mau lalo ina. Mai o le winga o la utala ma whanua. O nei mea uma o le vese e tatua nu. E aua ia, o le sau whaere na umatu nei, oka se mana i oron whatinonga. Oka, beautiful, right from the beginning to the end. Le ai se peau e ngā se, le ai se mea fōre, a fuala i le tala len whai mai, na wala au le tonu le tae au, ua le o se mea. Ma nei o tala le pāle mia whai mea nā. Ma nei o tala o aina i eina. Whai mai. I mo te i Michael Jones, i matura Michael Jones. E te fu. Nara tala. Au ua le whapoleina o to. Au ua le whapoleina la fionga le li pāle mia, ua umana ta pena. O whela o yen mea ta ule lo whai se malo. O whela ta o toi upu i matala. O winga i o tangata ua wha o loa ina e le atua, e whai mataita ia se malo. O le whi au whai mena o le tara manei e te whai mai. E mantua fo ima whanua o le tonu wawea o te mina whai atua Yesu ia Peter. A o le iwi vini whaatonu moa. Whaatonu na e whawhiti mai te. Teng tonu alea. Lena whanangui. A o le winga o la utala i le tali mai e pāle mi o le tangata. O lean whai e tu le epa na te rilo petu te o i whetu te rofe se manu. Whakongola i tai. Whaamawhana whana i le pāle mi. A o te pore. Rau umanta pena le fio anga e ana tonu wha mai moi. Ia le lanta tu wa i le tai au, lanta tu wa i le mana malama.
ai ava ai le lau te lenga ma whanua tati tara no i toe lua nei minute i tati tano i mele. O le va ai maulalo no va ai maulalo i tule e pa. I ai mesela, e tau tala tu mai i e fia mi. A o le la auli ale mari e toa. E o le suafa mana o ta maro e titina. Mana o e avi ese le suafa mari e toa me le la auli. O le lau tatu vai. O lau mata so le whainga whaatino ino le ava mea uma. O whea la o la lafi e la uni tusi. O whea o to e tangata e li lofa se malo. La so whina. Moni le sau nanga tula e pā. Titilo iai. Wha sau sili la lau. Oi, to te le lo wha tu se malo. Yeah. Wa manatu atu la e pā. Wa na o ia la wā. Na te lo wha tu se malo. Ai tanga i ele e sengo teimi nei tula e pā. Compare le teimi na tula i mai ia. Yeah. Te a se a tatou maua nei whamanuianga o tai o isi atu nuu e le lofi atu i Samoa. A le taimil nei. Nā le ua ngea o anga i Samoa le taitai. Anga i Samoa le taitai. Ai se a. Wa lato sila fia. Wa leva na read uma taitai nei i le history o Samoa. A o tula i mai tula epa. O le ale mea iai. Le taitai na alu i lunga te mau a ingo Samoa. E le taitai alu i lumani in fuafuanga tato malo. Ai ona ea. Le au te pese so o i tula epa. Le ale me le sa la tofia. O le faa fefeteina o la tanga. Ai o le ale tula i mai ne le fionga lau le mali toa. Sa ale manuia i la tunu. Wa a manuia le tunu. Alu i lunga te mau a ingo Samoa. Fa pena le lei ato umo le tato atunu. Ma e tanga i whala iai. Ele o atu o taitai le nei, wa fia fai pa anga. Ona lea, o le palemia wa tula i mai nei. Le ngata e la titi, a le tangata e songa, o tangata sa ili malo, sa ili mea manuia ilo na itu malo. O le leo titi la tau le history. Na fai mo se polo ke ti fa pe fa sa fu le manuia ele tu malo matangata le tu nothing na o mea la va mo i la to le fa la wo fi ya tu ne sa atu manuia ona le ti lo e fa o ngata tau ale mele sa fa ne te mi la to ele ai e puta e fa la to tanga ya ta lo fa le tu no o lo o fa pe la bana tanga tar so i fuanga Iuni. O iuni le va pe trauna o atu stores fu iuni o maea le lei na tufa se la ma le 1.8. 1.8. E fiti ia iuni lava. Mai ulai. Ia le 2 milion. A o ulai fo. E fiti e fa manuianga o pepe fo. Yes. O se sila la e puanta o ele fionga ile i fai pule na poia tu yan mele o matu over ai o matu ba ai i tangata le lofa se malo o matu atura i mai a fai la fiti le 2 miliona ia i to e fiti ma 1 miliona a fatta la vai oka o loalu to e fiti ma le i se lau miliona ma le la fringo por calamena al malo mai le to ala fa na we tau le tu ma yo o yu laila le fa mo e fiti ai le va yo le lau le lo ku matala ya so mo na o tu langa na ye tu le pa wa le pela le tu langa le tu fa ni le tato se lau lima sfulu le ina ia lavata ia le la tato o ma fai ungo o mati ia a pelila me ia yuni lo eto ina ia vabe ona whaonga ma ta pena lato wha maunga ma tu watu ta tonu. Ina ia vabe na whaia lato whaiunga. Ina ia ta pena aile lato 2 miliona mua. Ia pe o tūlanga nga, o le tūlanga leo le vava ai to ale whainga malo. Le ai awata to te tuu le last minute. Ia lava le taimi e tā pena ia tātou tangata. Ina ia mai ei a mai uma wha maunga li siti me uma. Wha mauni ai. Ia
uma lo wate e se loa la le tupe a toa le 1.8 e ta pena mai lo le ano fali a wale fa manuianga o le 2 miliona. Ia oi se la le fia. Oi se la le ta pena i le nafa manuianga tele. Ma ame pe stafa malo si itu malo ye fa pe le malo. Lusu 5 itu malo ye le yo Lusu fitu. Lusu fitu. Yes. Yeah. Mane sa tala fa malo si ina itu malo. Fa malo. Ia, pe wa uma foi na ta batu alun ta ukule tu le epa. O i la tau nei, o leo te lo i tu malo nei a. Na wa uma na tau whaanga ina tupe a. A o le teimile nei a whai wale ma whai na tau tāpena. Whai lea mi o tonu. Whai lea mi o tonu. Longo mtanga alwenga lo fiso tinam ta mai ta ima. Longo mtanga alwenga o tupe. Whea na tau whaanga i ai tupe. Ina ia lea. Ina ia ta pena le lei le ano fale a wale tau whamanianga o le 2 miliona. E lema whaina le lei atotoa pe a whai tau te le ngā lulu e whatasi taimi nei. A whai wha tau whaanga se ina. Well, it's the time that you bring the truth out ina ia whawhai ngofiere transitional. Ia, mane, pio le aunga atoa lea. E le tātua lava tala noanga mawhanua e take lava ta ua development. Le tina e o le. Ia whaftaitele i le whainga malo. Ia male. Pio le winga na o le tala. Tau te o i fia. Tau te lo whai se malo. Le la u matua whakupula e le malo. Le meta u tanga te lo whai malo. Tu whasanga i le tua le tau i o tangata whau walunga. Tangata whaasau sili. Tangata whaasili au pule. Tu whaasanga i le tua le tau. Ia, mawhanua ono tātaimi? Ia. No ta taimi tu la epa i o ta vai masani la waa. Le a to whafonga mai to tele. E yei si o tau walo tau lu i mai au. Walo i mai au. Ina wafesini le tau le vai. Le ana whai atu ai. E tolu se lau ma leono i le whafangu. E whapea mai. Tu pai, e se ame wa wha ai whangu tau na ono. O leon mato whalolongo i le sia wanga. Le ai vai o le whafangu lea, o le avatu ia o tau nei. O le ono whanga o le subscription a le tangata member. Wa e o lau subscription, wa e manga o lo escalate le meta o le essential bundle, o le nae ono ai whangu ia, ma lau jiao lea. A e le whapela, e tu mau ai pela lo na tau, e le tau se lau ma le ono. A whapela wa e fia member. Ina ia e maua ina whamanianga o le ono whanu, ma le jiao lea, e ke join na as a member, o lau subscription na taimasina, ia na watu leo la wono whangu leia, ma lau jiao, o pete mana o foi. I le ongo whangu ia ma lau Redox Gold, e ese lau na tau, na le whangu ia, tolu se lau ma le ono. O le ono whangu ma le jiao lea e tolu se lau i walima. Ai o le ongo whangu ma le jiao lea e wha se lau dua lima. O le ese senga la le na, a le walu i mai au mai tupai. Na ngā wai whamai ngā e wha, a le whamai le ai. Wa ai po ai nai na watua le tala i ate oe e ono. O le alu i lunga o whangu, o le alu fo ngai lunga o lona tau. Ia o le tātou jiao la leo le Renew 28 o tau masani se lau suwono, o le tātou Redox Gold e se lau luas fululua tā la. Ia, tu lai po le na, a yei nisi, o yei foi nisi o tau le whapea mai. E nisi sa a oka lato, ta maua lato tupe la sto nai, whai e lole oka e o la songa fua. Ai lu i mai a tupa, i lele mau mela vai, e se ame o tua ye, ia lena whamalia e tama, o le tu unga mai a inga le kampania le Asia, e 5 i le fitu aso e alu ai lau delivery. Ai whawhetai pe a whapea e maua lau oka within 3 or 4 days. Ia, tulanga nā tulai pa wha malia toa le mamalo le atunu le ai, o le tātou vai aia o lo manino,
le whaafangu tō se lau ma leono. A e si tia lo whapea e te fia mana o leono ia whangu. Ia o leono la le nā pea whapea you have become a member. E te whaonga inga la o le essential bundle o lau subscription le te whawa iaso ma watu. Malo, haftai te lo na o mai uma ia mai si product ale tatu asia. Ia ai mo tatu uma ba ia e telefoni le na le fionga portofaya mo fanua. Le oro tas lua iva lua tolu ono o tasi. Lo si la telefoni na o lo ilalo le banner ngai luma mai o ia. O le oro tasi lua iva lua tolu ono o tasi. Le sili iai ma failo iai ia tatu uma lava i New Zealand. North and South Islands of New Zealand lo ia uma i na ia mafanua ia tulanga o le tatu vai le lena le Asia and every other product ale Asia e mo uma lava i na ile tatu i America ia failo mai ia i ona territory mavaanga uma o le malo nei ele o suia se tau o tatu ele o suia se tau o tu mau le tau o America ia i pe ona e te silafia i ona products uma o le vai o le pusa vai o le lingo le mea le mele e tini vai le vai it's all the same Korea yeah io e mo silafia e tatu nei Amerika mara mai i le lima no lua tolu fitu o no lua io e mo le vainga le o tatu tua ia ma le au nanga ia ma fanua e si mea o le i Ia el Paule na tula epa ia ne vola amata ona te pena atu a waia le taimi o le Easter po a foni fufuanga mangi plans ia le la ta pena ia foi nisi fufuanga o toi ia awi lea ne watu ia le whaftaima le whamalo i tatou pa anga masani o i lato lo la maua mai le ta au nanga le ta whasoa ta talanoa ilo ilonga ina ia o le tau mawhaila wa ina ia fofola manino tele o mata upu i le mamalu lau tele o le atunu whaafai fie o na whaofi manatu whaingo fie fo ina whai unga ta mama tina tu sai fo i mola tatou a inga i Samoa ia o le a se ngana wala vale ia malu ave i whale o tau finangalo tatou toe whailoai i le aso tona i vai aso fou ia maua toe fo i se si whaopoponga so i fua ia manuia tu la epa. Malo ma fanua i o le wo ma paanga tatu por kalame ia o le masina o iulai ia o lo fufua e malanga mai nei. Manei fo ia se temi o mai e meat ia ma tatu filoa i la le tino i o e tatu militino i le masina o iulai whairo atu lata i se aso tonu tau mai nei wo ma paanga tatu por kalame ia o le na o le au mai nei ia le tamaitai ia pasionali tatou te tawhawhau i le nei atunu ia o na toe fo le la i le masina o iulai. Ia le nani mawhanua tatou e whelua i se temi o momoa e mo temi nei lo fatele atu ia tawhea ia male ainga e soifua i manuia tatou e whelua i Ia soifua. Ia na le atunu ue he le tatununga ia le ua tau mersi ui o le tatou tautua male au nanga ina ua tatou vai atu le temi ia o lea ua te ale titi ale temi e te tauai ona malolo ia ona o tūlanga o i tūla ua atofa mo le tatou tautua male au nanga e saafi fia lava le loto ona o le tūlanga o taringa malo o tatou atunu le neva yaso mai ai le fia la sosa aso mafua ia si malanga e se tule malo ale tatou atunu sa fia fa fitai telea i lo tatou atunu matari nga malo tele pe malo ta pena sisinga fua ia mleo o tuai o le pale mia o le malo tele o malo o Australia ia o lo fa pe lava o na ia tu tai o malo ia matai tai o vaenga uma i le tūlanga o le whaaleleia o vaenga ia o le tūlanga lava ia Samoa le atunu pele ia i le tari tununga ia o lea ua tatou ua mai i si ui o le tatou por kalame
ia o le anga whaafitai le atua ia o mau fo nei ia manoa la ua fionga le pāremia la ua fionga le teitai o le atunu ia o ioi se o whanau le la o isi atu ia ai ele te tununga tatu te wheloa i le aso atai au aso lulu ioi ia o le tatu aso tai au ia e na wau tatu porkalame tai au si vana o yesi tatu malo ia o na Babilon atu lea ai morte vinei ia o pino na wau tatu porkalame tai au anga le leile atu e lo soifua malo uola a batu iai tai au pe atala whiangai ia malifina ngalo tatu matai i langi morte vinei lo tu ona masa ni tuila epa whaafitai li o sua o te whatofa soifua tu sa mo ia ati oi ili nei vaenga o le aso soifua ma ia manuia